Seveda najprej spoštovani predstavniki medijev, vesel sem, da lahko danes med nami, seveda te dni, med nami gostimo vrhovnega poveljnika Zavezniških sil za transformacijo, generala Filipa Lavinja, s katerim odlično sodelujemo tako ali drugače, se pravi preko njegovega poveljstva v Norfolku in seveda v pogled naprej, kako bomo tudi v bližnji prihodnosti še boljše sodelovali. Z generalom sva danes najprej pri sebi, potem pri ministru, kakor tudi v državnem zboru, se pogovarjali predvsem o konstruktivnih in intenzivnih pogovorih, ki potekajo na strani zavezništva, govorimo o digitalizaciji in seveda vseh ostalih idejah in temah, ki so trenutno na mizi. Seveda nisva mogla iti mimo varnostnih razmer, ki se dogajajo tako v Gazi, Izraelu in seveda tudi med Rusijo in Ukrajino. Veliko pozornosti sva namenila tudi sami inovacijam, ki so seveda za bodočnost vojska zelo pomembne, innovations, in seveda tudi vojaški mobilnosti, ki je za mene ključna pri mobilnosti vojska ali pa tudi drugih organizacij. Med drugim sva tudi govorila o različnih izzivih, možnostih in priložnostih, s katerimi članice zavezništva in med njimi tudi Slovenija prispevamo in prispevajo k čim boljši varnosti, pri čemer sta razvoj in modernizacija vojska država članic najbolj nujna. Mi vemo, da je NATO pred nekaj časa sprejel določene nove strateške dokumente, govorimo o Deterrence Defense for Alignment, govorimo o regionalnih planih in seveda znotraj tega se vojske kot take moramo prilagoditi in seveda z generalom Lavinom smo se o tem tudi pogovarjala. Inovacije, kot sem že prej omenil, kultura njih je zelo pomembna in mora iti z roko v roki, tako z vojaško industrijo, kakor tudi z novimi koncepti delovanja NATO oziroma same miselnosti, kaj v bližnji prihodnosti tudi potrebujemo. Generalu sem predstavil tudi naš sistem, naše načrte, kako bo Slovenska vojska prišla do te modernizacije, katero vojaško opremo bomo nabavljali oziroma kako in na kakšen način bo potekale raziskave, razvoj in inovacije v Slovenski vojski, seveda v kontekstu do slovenske industrije. In seveda tudi, kaj Slovenska vojska v bližnji prihodnosti in tudi v daljni prihodnosti načrtuje. Na vse zadnje smo vse to zapisali v dolgoročnem razvoju in opremljanju Slovenske vojske do leta 2040. Moramo se zavedati, da je zavezništvo kredibilen partner med samimi vojskami in seveda temu moramo tudi slediti. Zato sem še enkrat zelo ponosen, da je med nami general Lavin, da te dni gostimo v Republiki Sloveniji tudi inovacijski izziv oziroma konferenco Innovation Challenge, tako imenovana, kjer seveda bodo določene države predstavile svoje videnje po inovacijah usmerjene v to strateško mobilnost. Kako zdaj naprej? Seveda, kot sem omenil, jutri bomo pregledali te izzive, ki jih bodo države predstavile in seveda veselim se, in to sem tudi generalu Lavinu omenil, da Slovenija je kredibilen partner in kot taki bomo na vseh teh izzivih skupaj z Ministrstvom za obrambo, z nami, celotno državo tudi sodelovali in skušali biti tudi v bližnji prihodnosti kredibilen partner, še posebno pri multidomenskih operacijah, če govorimo o spaceu oziroma o vesolju, ki je nova domena, govorimo o kibernetski varnosti in seveda tudi o razvoju digitalne tehnologije kot enemu od nosilcev digitalne hrbtenice razvoja Slovenske vojske in seveda tudi tematiki, katero bomo jutri obravnavali, to se pravi v strateški mobilnosti in mobilnosti samih enot skozi Republiko Slovenijo in seveda tudi v zavezništvu. Tako da to so bile glavne tematike.
Seveda ne bom govoril toliko o samih izzivih varnostnih, o tem mislim, da pišejo novinari precej, midva ste se tudi tega dotaknila, skratka, gre za v bližnji prihodnosti definitivno za spremembo miselnosti, karakterja samih vojska in seveda tudi delovanja v bližnji prihodnosti. In seveda poveljstvo, kateri general Lavin poveljuje, je to poveljstvo, ki skrbi tudi za bodoči razvoj te miselnosti oziroma same hrbtenice delovanja vojska v zavezništvu. Toliko. Thank you very much, Lieutenant General Robert Glavaš, dear Robert, for your words. And ladies and gentlemen of the press, dober dan. Thank you for your interest, especially in these dark times when our values and freedom are being challenged or even directly targeted. NATO remains fully committed to preserve these shared values and to protect our 1 billion citizens. Our strength is our team, a team of 31 nations, soon 32. Our advantage is our collective strength and, of course, our interoperability. And I know that Slovenian armed forces are a very valuable and reliable teammate. As in basketball, each team member must be individually strong. As in the world of skiing, technological edge and the associated training of talents are the keys of victory. And there is no defense without industry. And this visit is an opportunity to better understand Slovenian strength to the benefits of the alliance. Earlier today, I had a great exchange with your Minister of Defense, with your future military leaders, and met with the members of the Defense Committee in the National Assembly. And I'm particularly pleased to see that the Slovenian armed forces and the Slovenian defense industry are committed to enable the alliance to preserve the edge of its military instruments of power, focusing on innovative digital solutions for mobility, transportation and interoperability through the alliance. The current iteration of the NATO Innovation Challenge bears witness to this. Innovation remains a cornerstone of NATO efforts, constantly driving us to adapt and excel in an ever-evolving security environment. And this effort, among many others, is vital. As NATO approaches its 75th anniversary next year, 2023 and 24 will mark not only Slovenian first 20 years as a part of NATO, but this year mark 2023 was also 20 years of the Allied command transformation. 20 years as NATO military leader for change. And I will use the acronyms, and you know that in NATO we love acronyms. So ACT is for Allied Command Transformation, but the A is for anticipation, C, concept to capabilities, and T for talents. So we are anticipating the new security challenges, we are designing future capabilities, and educated talents to keep the edge today and tomorrow. And after 2 years in this position, my message to the Alliance political and military authorities is perfectly clear. Because the future we anticipated is arriving faster than expected, because the future is more intense and more complex than ever, NATO has begun its transformation. And this transformation will be massive and fast to keep our battle-winning edge. And Slovenia has a great role to play to win as a team, together as one in NATO. Thank you very much.